berdamai saya pas datang si Abi ke situ tuh. Nah, namun dia berdamai dong. Laporan dia si Abi ke polisi ya. Kurang mah kok. Pintu angin. Antara Pintu angin, pintu angin, pintu angin. pintu angin kok, pintu angin. Tulang Gajah apa pintu angin gua? Tah samu lah ya. Ampun mati sih, ampun. Itu baterainya habis tuh. Aku lah. Wih, ke belakang mak. Hei. Belakang deh. Ke lantaknya wak tengok. Kau jalan. Ini kalau ini kah? Atau cek. Iya.